Uli arina torason. Gabi telah horas madudu dohonom nami sian hula-hula muna ibadia di siala ontangan mangna udang muna tuami lima ulaon las mirohan apa nakak pada kokor saring ni o muna mangna dulu apa dikon di siala ni kami betok hula-hula muna dikon dak para manut be ala numa hubo kami ima di gowo muna di haroro muna di ima tujaunya kada tulang muna tujaunanya kawang bro sol tudu hubo kami ima eme namar nudu manang eme dubu ima namar simbol ho tudu jalan nabi martamia tudu anta asa anggiat son simbol eme mang namar gue namar ludu asa saya tubuh matudu namar juru sahali dus niro hari hamuna keluarga besar marga sitong ima pinaupar ni amang buru nami ima parsada muna manargas ima nasi suna waktu siate dua korak buat tubuh belajar apa jalan hamuna siap kunolat jalan hamu tubuhan kamu suhuti tak tubuh rusuh untuk kamu tadi baru totorokan yang taksi dengan itu di jumnaya kami dengan ulang bagi itu tanah pasukan hidup morbe tungna jepekon ulus na huwa kamion da tungna jepek pasupasuna ale ang ora puna bahak do kamule sigurang mapinasuna yamu jadi seluruh nami matua muna rajin ang guru base yang giat ma tuan lakang tunggu sikuru akap parmuna mse tuan anak tunggu boru akap parmuna itu roh tamu na siap-siap mengalami raja semua ulis lupit iya ulis lupit masa tamu betul perhatikan siap-siap mah tuh ulah-ulah lagi raja purba Roma dua nih siap-siap mah tuh ulah-ulah lagi raja purba Mula tema diduhakan, mula dengan kita suka tema betul. Amang buru na burju di kio dulu mahanya bayi ulos doang. Amang buru na burju, mono ulos pernilai. Alai itu sesuatu yang kadang orang ulos dalam yang kalian selamat dari kita atau sesuatu tidak terjadi. lima itu Datang dalam pesta di kio. Tukang nipi ulos amang buru. Orang di ulos sirah. Alai itu sesuatu amang buru sekali ulos na. Saya ingin mengajukan Kau juga akan saya pasang kamu dari pasarian dan lokal sudah dari pasar. Biru papoki berbuat pasalongan, biru papoki kebutuhan pengumuman. iya itu Ini harus saya guna lagi nama dia. nomor 10 iya dong siapa orang lupit ulis lupit masai lima data ya ada mungkin pautus yang anak dapat apa aku siap dorong apa tidak jalan second tanda usaha Didok na dua persatuan nabi titin natin apa magulang parau na tuksoni penatu pak gudak made yang munasalu nabi nasuna raja sedang bilang dia ka bolong ni rohamuna dia kada binupus nito tibu ibaham las rohanami pun marulukulo to dinam ala nungga di patongon di bata ka partikian naulina jengga di bagasa to pastikion ibanahu panako kami soal saring ni opung nami tu batu nabi tu tapak nanti las rohanami dipiga-piga hari nang salku nang rohami si raja ni gelingin na tujuan di bagasan itu lagi lima songon namangon dusong pawahon
dia ka sakap nauli sakap na dingga nahuga pahami apa labas pa di partikyan orang tu rumah bututu dia ladunga di batu pahamu akan nauli na dingga akapuda akameme tu habis saluhut na pinupus di Tondimura di bagasan niyo po Raja Sinapela Purba Duho Raja Jiwa Ima hata panaurion Sian hami angka na pinupus ni Tondimura Tuhamur Raja ni Pungnami Raja ni Gulong Nami Raja Sinapela Raja Purba Duho Raja Sihotang Horas ni Dalang Tulang ng warno hamid dia kamangido dia katangyang muna negara maraton hamid yang masuk hamid itu depan muna muli sorian dan don natar patu pahami soal dia kabunga-bunga di tengah muna balas maroh muna tulang dia kana pajara ucap sido poti hamid tulang mardong mau lihat Sianjur mula-mula sianjur mula takpa untuk hari berkamu di hati kotak mula-mula las padu muda takma tu kotak soba berkamu di hati kotak soba serang panggil kan serang panggil kabilang uli sogoni nabuhi tanpa dipahami sama bunga-bunga di batang kalau setos-toso tiu-tiu madana pun dia mau asa tiu-tiu maain na potong itu bilang parmosi nami asasa tutu pangiduan nami tubula jadi nabulut baik juga dia ame partuan di sini lima manapi pamorat nami las padu bodoh tukur nabulutnya
rogo mani hula-hula. Maceras dorohanami pada ditikyon lawan dabutuk kamuna. Ia dorohanami yang lakanami. Di sihubegi kami baritana. Di panakuk kamu sarik-saring ni namburunami sungai nang akabiberenami. Rajani Boru perjolo doaman hamis yang hamis si hotang madukuk kata Tuhanmu Rajani Boru. Moda hamis si hotang amang Boru akalai akaburu hasian naswada pada sonla akan diberenami. Di sialani ida Tuhanmu apa nomor Boru hotang tang joramu. Di sialani pos rohanami amang Boru. Di rohanami apa na ditikyon rohani. Akka tulang muna, lay muna, pariba muna do sorgo. Mambon parduai nomor ludu. Seanggit mamamita amat tadi kata 7 lon nerion. Dabo dihamuna akka anak namar pangkat na tibo. Do baru na boy pangadua-duan. Songon ni neurok ni na dua-dua. Torok ni nadakana, torok ratingna, ribur nang dulu. Asa si torok ni hamu namar haha marangi namar dana. Siok sumulima hamu nasaluhutna nang tuburu. Madu. Ato nga permusik niara manogot tinaruho butari. Alu damang majolo tu amatta namar tua di bata asa sonang suari merua kami namanot torong. Jadi kami ison hula-hula mula. Kupang idohami matuhang memang permusik perjolo. Musik mula-mula. Las padongo matugod ng sopa. Las padongo matugod ng liat. Las di sopa upasat kami. Ima emen mardudu. Asa mardudu kapangga biya parhorasan. Biya kasalhut na parburun naman. Bayan mo musik iya desi. Ison anong do urus huwag kami ono si pasahaton nami Tuhan muna dalam nami masahato pasu-pasu na siya na amat tadi batat Tuhan muna dia muna paruran nami tuksono pe ulus na buhay patuan nami aman ari tikyot Tuhan muna kosorohan muna Rajani Boru Rajani Bere akka Boru hasil sebesta maka diudah tuarekan namanya una lupa bawa Tuhan aso gua kami akka udus mahapal udus nagaca molo pada ditikyon uddu peminatar patubahan di ulot no udah sipil lo ya sipil tulang aja bawa tulang dah oh lima nas bereng sarukur dapat ngarupo molo sok batu naruk sarukur di tulang apa hutau
Lima. Suhut. Baru Berber. Aku besi. Lima. Dia tulang semua. Jadi udah memang cuma tempat mencari kami memang. Mencari kami dong. Jadi amat permusik. Nyala putari tinaru. Nyala mana buat tinaru putari. Perburuan namion. Neng sabi-sabi yang memang. Baik kamu mah musik sabi-sabi. Dipartikira petulang dina roh mamanda putuk kami imari dapat mucir mai dina pasang apon opung lami ami dina babakit tu dulu na timbo tu batu na vir tu kuasir namar lapis dipartikira pe raja ni tulang roh hamuna dina mana tu pihami pamuro muna las di pati pamu de betu hami imasongan boni tubuh agi matu tu tulang baru berbulu tu gincang morak tu deru jak pasu ia nasar amata namar tua dewata mar hite jak pasu muna amat permisi nami mana termahamil si raja di ulah nami asamar kula dauli marmula dari kan bangke kemudian kami gondang ulah.
maparusi tinahu ay natio binatu panuhata mereka nguma amang si tio nas adon nguma tuhasa betul. Itulah suboto kami ima nang mangulah pesta naman gamu tarlumuwi mapasangapon ang kamangguru nami duhuk na buru nami ima tuba tuna timbo turat na turi na lapis do tuhan na margota raja na mangguru di haroran nami tu kinto hamuna dia kasih bodong-bodong nami ang kalajumaka mauli pesong si bodong nami ima songon eme tubu dohuk dobu na malurak tutano marbulu tukijang marparabue tuliak portinion ang dia masang pita nami tuhamu pinapar niya mangguru nami ang kasih kajang muramu jala sigurak pinapar jala tarbarita magwarmu dunia portigon tani unat sonari buang kami ulu sitor prabu imana lamang ulu sibada dotor di muna tarluwe di pesta ni amang guru nami nong di panapun nasida tuingaran na tibo turik na mga lapis-lapis ang giyak ma pinita ni ulau tasadario las tapa dia mo sila siniroha las ringat sa mga guru modar sa kulo di mga guru palati baru sa pinaksori milik jo bapak dia siap pinaksori ano matatambay hatana Allah hadisi budar dagija Sandres Perjolo Andres ya kutagija kusur tadi oh apa iya dua naik habisi sapatil naik kutagija sokan pida oh lo dong maju mau kalau mau lebih naik nah lasaran dong pinang sorry merengga tinggal udah kon kebenar tanah harjolo baik mah benar silongi utari aduh betul aku natar surat ini tunggalnya ulang sarap doa mengatapkas di pasata muna tuhami dia keholong muna karajan itu nah di mamar itu terbui namar nundu asongi matutu marnundu tu kinja kami marunda tutur dia keperlaban parsaudian 7 dan yang sama lima dia ka ulus naganjang ulus itu ramu mampi nasak muna tuhami anggi matutu tu ganjang na dia ka umur tuhami 7 dan lopok-lopok nang dia ka pangomuan di hami 7 dan di bugasan dia ke sirajan itu nah lungalah situ turuh nami dinalah manjadu saluna dia keholong muna itu hami pamurung berkamu maju di kami gondang mula-mula
kalau mengelik-gelik nasida. penonton nami dok sirajen udah nami ben hamu di hari gondang kesehatan ras kadung PCTV. Pasahaton parbuibiri mahta pasaham Hamuna buru nami, enam buru nami. Jalo hamuna, mengamar lundu siang surajan hurudap. Iya. Bila kawan bomo, apa sih saya doktor tu ngamburu Oke mak, takas balga-balga baik kamu di Bogasan. dua naya mang, bapak akang. jadi nata taringoti na berari yang ngamburu parmingo mahita piga ulu cek kita jala di si pasahatotta si pasahaton muna kami mau pasahatan Ibu tuh nabi nasa. pardia pertolong ngamburu pardia pertolong Tunggu 10. Aduh, dia kamu. Ulang tandamu nakinin, tikin naman jowi. Jadi kalau tidak ada, bolo hita depan jowi, hita de ulusi. Kami ke orang no. Halo. Jalo. Jalan kau. Bapak sahabat kamu saya terus direct pak. Nah, nanti Pak C ini bikin nunggu masukkan. Orang lebih, oke betul. Nungan kamu. jadi mana ni mempertolong masa ruksu para lihamu kan mandang orang ulah siap ruksu masuk saruk 10 tu soal Saruk suk nasi longgak, muruk itulah. Si Andi, dang dope urasa. Ay, di ada baru munay. Waduh. Lapu saluma. Oh, semua ni. sila Wah, sinaban, sian barang bang. diulos na upasahat kami Dahulu itulah. asa timboma amang guru kau marati songgo pani sinogologo ulu tungipe na buhi upasahat kami na sosaje kaman na sa dia bilang paktorhon nama namargo Matututlah. asa human silang ma dia cobi tingano korat kami na pasahatoni korat sa mga manjari sinogoti mahali Mau lihatin di hamu dan sirajen udah kami nami. mapartiki Tuhan
ka sirajani tulang asupir poki bol bal pasalonga pirton di dihami dia nak kemuna lujung-lujung nang akapang ngomong dihami asudong pasadon nami tuha muna dia karina mangingut dia ka pesta dobe tuha muna sirajani ulah nami dan hamu majolo dihami gondang mula asa marmula kali marmula horas tu pahon yang makan nomor 2 di bata. Pasu-pasu na siya di bata panitia sila sa dito. Ay palit kami ba? Roba juga. Asa suksuk pasu-pasu ditambah itu apa kurasa. Hoton ini jabu saka masih dapat. Padumu di habi gondang sitio-tio asa hatan pagi.
tumido emetu nalau bonihon muna wakta ari namangi huton asang dia manyan marpar gue akan nauli akan mangboru marpar gue akan adengkani nalau salomon muna siat tongani kau mamuna las mangi hu mamuse dison hubuak kami dari son boras pir asa pita nani mawantong tua mata namar tua debata asa horas dia muna salur naton di madingin pirton di matu namar tua debata asa songon hatan na tua manawan dokon asa magok mantong namar halto duluk manar robean horas manguyak kanaman jalo lantu lanjana diami akka hula muna biak tanam ngalesi dokon mah Ako sabi ko lang ang tubo. Saluhut na maamo kamang buruak ka ito ang talay sigan sa umur jala si Toporok pinopar apa santi Jadi semua ni mari kita masuk ke nate. Tentu sekali kita do naro tu cabut si rasa ni ulah tak. Unangan au do tahe zain nah habis kita do la tu cabuna. Oh lerang ditanda. Au awas. Kadang kita tulang di sebelah mobil lah. Sama tulang. Bersihapur daerah na tulang. Oh, dalak po do empani. Aku permintaan dia lang. Oh, lah. Ya. Masih gop sian. Atau kamu guys. Opung hamba Baru ahon do peon. Si Manuk Kali. iya dari semua ni maka itu kalai akan mak dame Kali kita topak siri pagari yang siap tercea. Idora na tinggal itu lang. Kalau ini untuk masuk diberi nasi dah dok. Kali ini di sini. Harap. Kira-kira jam ada. Ada botago, jelas terbaca. Bagian play. si bagarian tu bapak esi Siap musim. Siap dia musim. Ini masuk tuh hasuhutan beda. Kami nama hasuhutan beda. Kalau nantaranya kita nama masuk tuh hai deh. Kita pakai. Nah, lanjutnya kamu masuk. baru pasal kami batikian tu siota ai pasal tong las marwani barang uli nang rohani tu dinu kian Nah, dia matulah. Lima di pinami. Oh, Imam abang tutup, abang baris. Oh, bukan. Bagian O. hasilnya saya sudah lima Ada apa teh? nunga asik kopi lima sudah Laptop dito doang.
Ayo, satu son ni kumak nongi mai. Oh no. Jadi itu emang perpacaran namin nung ada pada kena lupa batu sana kan? Oh, lalu Nah, napa dua hon nomor. Sandos marhat. Turun kita. Ngapu itu dia hari itu. Aku dah ni. Otak koma 2 jam naik itu cuma nak buat apa sih? Oke. Si Rajan itulah dimanjang ada selalu nanti akan holong munai nanti nasa muna Tuhan dibukasannya kasih Rajan itulah dibukasan lah sendiri rohana kami dibuka sesadari ada yang lupa tahu pahami musik dibangi rohana kami mengerak manotor dari tulang bias maramuna tulang tadi maramuna deh dari sini Tuhan pandai kami mengerak manotor kami si Rajan hula-hula kami dan Muhammad kami gondang mula-mula.
Sama terbang lusur puisi manon asa ibawamu manon dia wudukna puisi ma asatan asamu mapaterang wudukna tulang parpaca nomor 11 bagian D Huta Barat Siodang. Oke. Nomor 11 iya masuk. Nah, siap. Ada apa tulang? Oke. Mesra. Halo. Turutoki aku marut. Sopakang jauh-jauh masih hola bangun Hasibuan siap tertoruan nomor 10 sada tulang bagian C Bondar Huta Ginjang strip Hasibuan siap tertoruan. Oke mah. Tapi di sini mah baik. Oh, nasapi be di bagas kamera mo nay. Nonga. Baru Hasibuan nomor 10 sada bagian C Bondar Huta Ginjang strip Hasibuan siap tertoruan ini sinakin nomor tulang. Oke, habisi Hasibuan. Oh, tuh Bapak Raju masuk. Bagak-bagak buru Hasibuan. Nanti nodohin siap bulan nih. Iya pas Henes. Oh, alih hatanan yang unang betul na putar rok kapos sama hipo itu lagi. Dangargaan mo. Udah tas silawan Sianek Rogas. Silawan Sianek Rogas, siap-siap ya. Oh, yung abe, nggak dapat. Nainggolan siang pakan. Oh, tol. Bapak Rahman siap-siap. Simbolon Sianek Rogas. Bapak pemura buru marur naung usaha mai. Kesondo kamu inang. Ulang di jongoni kamu si batuan. Iya. Dan mau lihat emak. Tang Lope. Tang Lope, Mas. Ini turunnya ada tulang terus dah. Si Manulang, Sian Barus, Manang si Kampo-Kampo. Manulang di turunnya ada masih tulang ya. Huruf S. Oke, habis sih. Adong do pesian sinajolok tu sob, sumbu ki ada ni Muhammad tua. Apa na sumbu ki hidup dah kalanya kan, sumbu ki hidup. Siok raso. Bapak Dermen. Pasar naik. Setar beda. Ah, tergila permantungan. Marbun Mandua Mas berarti abang Bapak Leris. Hidup. Oke. Marbun Sian Mandua Mas. Mudah-mudahan namin na sumubuhay habit. Okay, napercola natin tulang na. Pacono-cono di sebenarnya. Oh no, ada po tulang. Perpatsan namin. Oh no. Separti. Ini pahok ini apa bang? Tuan Huta Ginjang nomor 10 Pak tulang. Nomor 10 huruf H.
Huruf Ki.R ini sana doi. Nunga tulang berarti dua anda nahan tulang dah. Oh lo Ki.R. Buhadia kabang nami persibolga. Kamu udah sebenarnya nasi hakin deson nasorong do. Jauh-jauh muna abang si butul do abang si anggia. Mulia temani hamula si raja ni hula-hula nami salhut. Naromo na foto kami di Boguni alaman nadia. Di Partikenoma di Parkino Petula. Di Madia ke pesta las nero alami. Rodo hamuna manda foto kami las di Patu Pamuda Petula. Ima boni tubuh manda foto kami si raja ni pamoro muna. Agi matutu maruna tutur marbulu tu gicam. Diakku masuk-masuk muna tu hamil tapi mobil mah diambil nabi marga situ. Asa marmula dauli marbula dari kan diambil dalam marbulu. Itu diambil kota mula-mula.
Doktor kami, bergabung dengan kami. Relax rohan kami. Saya tidak makluman. Kau mana bahapon na? Dulu apa rubia? Pas mahamum, amang guru kami. Pas kami dengan jalan. Ini betul.
musim nanti. Pada budak makmas ini di mana sebelum lama Tuhan sahadat.